Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanala, eta hemen jarraitzen dugu Baltasar Genrekin kanpaina eta gure helburu izango litzateke horko hau lehenik eta behin erditik entzea eta eta ordenan zonaldea guztien dugu oso garbitu da alde horretatik. Eta egin nahi dudana da Aberlanekin erlazioa bintzat hobetu. Vale, perfecto. Eta gero agian zonalde hau garbi dagoenean joan gaitezke hegoa alderantza. Era ezingo dugu txanda pasa. Espero dut horko horiek asko ere galditu dezakegu edo agian ez. Irabazi dezakegu edo galdu dezakegu, baina bintzat mi asken dezakegu. Gainera uste dut Morales ere oso ondo ez daudela horkoak asko galtzen badute deprimitu eta bar ere egiten dira. Baina bueno, hori aurrera. Ai. Eta noski batela jokatu beharko dugu bada espada. Hala ere irasteko aukerak ez dira oso handiak izango. Baina, bueno, esatuko gara aldik eta hobekien egiten. Vale. Ia mapa, ikusi du lehenengo terrenoan nolakoa den. Gauza da horko pilo bat dituztela. Bai, jokatuko dugu. Entalea da euren goblin etxeak eta bar nahiko minduta daudela. Bueno, printzipioz moral asko ez lukete izan beharko. Izen oso barregarra izatez goblinak bizarra, ez dut uste izango dutenik. Horko guztiak izatez. Orduan, arriskatuko dugu. Vale.
Jarriko ditugu bi hauek hemen. Horrela ez gaituzte flankotik ez dira sartuko eta apur bat babesten dugu gauza. Hemen baiesteroak. Eta zu hemen posizio eta bar mantentzeko hori esan da. Aurrera goaz. Ez etorri hona. Zuek. Hor beste lerro bat. Zuek. Zuek ere horra zu eta zu atzerago horra eurak eter beharko dira gure gana, ez gu eurok gana. Zue joan horra. Agian hemen jartzen bagara nora arte heltzen da. Bueno, vale. Agian Seeking enemy. Cavalry ready. To battle in the name of the twin-tailed comet. We are ready. oinez datoz ez. Ja, gerturatu gehiago. Horra. Sigmar calls. Take the ground. I am supreme. Yes, General. Yes, sir. Quickly. Go at speed. No lingering. Moving now. We obey. Shoot them. Quick march. By my will alone. They'll never move again. A ver. Taking aim. They are using dark forces. Crossbows ready, General.
Bring it down! For the Emperor! No lingering! Yes, sir, quickly! Ready! I am master of Shabbat. Armor melts. Taking position. Formation, march! Bow before me! We are covered in all blood! Swordsmen! Vale, sube Juan. Heldenhammer! Horra, horrera. Ya te tiro egiten horra. Sigmar's name! Awaiting orders! We are Sigmar's heirs! Haste gold magic! For the Warhammer! Shoot them! Fallen staff! Crossbowman! Sigmar preserver! Look out! Ready to fire! Formation! March! Hortik, agian flankotik. Itxaron. Nengo dugu hemen. Nengo ditugu aurretik. No ditugu, eta zitire egin horra. Outriders! Formation march! Swordsman! Crossbowman! Take aim! Horra, vale. Ready for war! They'll never move again. Hau. Hor. Armor melts. Armed and ready! Great swords! Joan alguien horra laguntzera. Outriders! Atzetik min gehiago. Zue. Crossbows ready, General! Atzetik. Zuek ere. Horra, zue, joan hona. My God, Morales! Beware the wizard! Ya, bueno. Fight for friends! Lord of metal! Haste gold magic! Horra. Zenbat eta min handiago egin, hobeto. Crossbowmen! Shoot it! Swordsmen! Very well! Zuek ere, Yes, my lord! Sir! tire egin. Horra, onbar gara, pizkanaka mina eta bar egiten. To battle, brothers! Adibidez, horra. I am master of Shabbat. Death to the faithless! Great swords! Zenbat eta min gehiago egin, hobeto. Missiles at the ready! Moving! For the twin-tailed comet! Zenbat gelditzen dira. For the Heldenhammer! By my will alone! Feel my ire! Armor melts! Crossbowmen! Hori da, zo jarraitu tiro egiten. Through the cannons! For Heldenhammer! Awaiting your command! Haste gold magic! Fight them! Swordsman! Sigmar, guide our fire! For Sigmar, fire! Bederatzi. Outriders! Now! Bow before me!
Take the ground! I am master of Shamon. Feel my ire. Ready to serve! For the Warhammer! Missiles will fly! Ulrich's wrath on them! To battle! They'll never move again! Vale. Vale, uste dut asko ez dira geldituko. A ver. Egia da morteroak laguntza asko ematen duela eta bar. Eta ez zituztela hor arkulariak ez horrelako ez. Baina, bueno. No, unitate asko galdu behar dituzte bai edo bai. Hori baina nahi eta nahi ez. Ia horko guztiak kendu ditugu erditik, ero gelditu gara ia majerek gabe min asko egiteko eta bar. Baina eske bendabala garrantzitza esango litzateke guretzat kasu hauetan. Baina ere ezin gara kexatu. Mintzat horiek ere mandute minik handiena. Gure apuntetuak kendu dugu gure generala, garrantzitsua gainera. Gure morala izan behar da asko ere txikiagoa, bataila galdu baitute. Vale, a ver. A ver. Gure txanda heltzen denean. Bretonia.
Hori gorron daude. Ja, putada. Praise be to Sigma. So. You summon me. Vale. Champion of the faith. This is not fitting. My journey begins. I am the Supreme Patriarch. Yes, that will do. I shall be victorious. True servant of Sigma. I am the Supreme Patriarch. Vale, orduan. All right. By Sigma's will, come in peace. Fine. Protector of the weak. Stop that! Ahí ya me está armada. Warrior of Sigma. Vale. Eta suposatzen dut. No peace, just war. Then eso que yo hago. Echaron. By the comet. Ulrich's will. Sigmarite Arch-Lector. Vale. Moving out. I am the Supreme Patriarch. I shall be victorious. No peace, just war.
Jokatu behar dugu, Daukate. A ver. Jokatu beharko dugu, baina bueno. Ba, jokatzera. Nahi eta nahi egin behar duguna da. Ready for war! Missiles at the ready! Armed and ready! Yes, sir! Quickly! Take position! Spearman! Climb! Outriders! Crossbows ready, General! With a twin-tailed comet! Bring it down! For Heldenhammer! Feel my ire! At speed! Lord of metal! Go! Txaro. To battle! Crossbowmen! Formation, march! Fire! Take aim! Marching! I am master of Shamon! Take position! Take the ground! Yes, sir. By Gal Maraz! Ready for war! For the twin-tailed comet! Stop! Taking position! Faith in the comet! Outriders! At speed! Spearman! For the twin-tailed comet! Go! Sigmar, guide our fire! Awaiting your command! They'll never move again! Bring it down! Thou
before me! Goblins! Orcs! They must all die! Armor melts. Take your targets! Missiles at the ready! Sigmar, guide our fire! Eager for battle! At speed! Caca. Ulrich's wrath on them! Haste gold magic. For the Emperor! Crossbowmen! Take aim! Ready! For the Warhammer! Wreck that machine! For Heldenhammer! Horra gehiago. I am master of Shamon. Servant of Sigmar! Forward, sons of Sigmar! Moving now! They'll never move again. Pick them off! Missiles Vale. at the ready! For Heldenhammer! Sigmar calls! Feel my ire. By Sigmar's will! Launch! Sigmar guide our fire! We obey! Balthazar Gelt! Haste gold magic. For Sigmar! Fire! Crossbows ready, General! For the Warhammer! I am supreme! Armor melts. Conditions acceptable! Formation! On! Launch! Conditions acceptable! Crossbowmen! It is against Sigmar's teachings! Climbing the wall, sir! Time! Obey! I am master Pikutara. Ready for orders! Take aim! For the twin-tailed comet! of fallen staff. Keep your heads down, men! Ya esaten modu mateia dau a cara de perro. By Ulrich's wrath! We are Sigmar's heirs. They'll never move again. Haste gold magic. Feel my ire. Launch! Shoot them! Esorke y hobeto. Armor melts. Ere tiro egin, o nada. Fire!
I do not fear death. Heldenhammer! Crossbowmen! Now! The Empire endures! I am master. Vale. Sigmar, preserve us! Finding range, sir. Yes, sir! Quickly! Take aim! Missiles at the ready! They'll never move again. Sigma, preserve us! The Empire endures! Shields! At your service! Spearmen! Sigmar calls! By Galmaraz! Crossbows ready, General! We obey! That's an order! Bueno. The Empire endures! Sigma! Conditions acceptable! Withdraw! Missiles will fly! Quick march! Take aim! Ulrich's wrath on them! Armor melts! Bueno, asko sufrituta erasi dugu. Armadori pikutara, asko galdu ditugu. Zoritzarrez. Behintzat unitate batzuk esperientzia asko lortua dut. Uf. No, Baltasar lan egin du nahiko ondo. Pena da hauek galdu ditugula.
Narla, Stortzlobo. Ez que menen du pila bat, eta bueno, gehiago ziren, baina, bueno. Asko sufritu dugula, egia da. Muniziorik gabe gelditu gara gaina morteroarekin. Aipatzeko gauza dena. Pozoi beltza. Bueno, bentsat egon dira bi batalla, begira zitugu. Eta erizetibak ez dituela bat ere atzekin. Baina galera sufritu duen galera garrantzitsuak izan dira eta denbora barko du berriro armada potente bat osatzeko eta... Vale, perfecto. Vale, bat gutxiago. Vale. Let us begin. Zazpigarren nirela. Zeldu behar gara, ona. Beraz, horretarako... Hau garrantzitsu izan daiteke. Praise be to Sigma. Vale, orain. By Sigma, warrior of Sigma. I am ready. Are you? A ver. No lehengo dut hau. Here to serve. You summon me. It is best to move. Vale. Detengo zoom. Vale. Orduan, karanjil. Vale. A ver. I am the Supreme Patriarch. Usetxo gehiago. Hauek eta hauek. Ez. A ver. Ready. Who calls? Hirugarren nivelen ja kapitaina espadari handiak, vale. Bai, hau betu barko genuk. Behar dugu beste jobotzan da. The Empire. Sekretartean orosnen eta ber. Diplomazia. Imperiarekin. Be at peace for that. Vale. Donald? Rakir. Welcome, men of the Empire. True king, I am Belagar, true king of the Eight Peaks. No. Vale. What? I am ready to parley. Alright, handik ez duzu ezer nahi. You need me? This is Athel Lauren, home of the Oak of Ages. I think not.
Horrengo hemen jarraitu behar Do dugu not waste my erreklutatzen. potential. Eta ez dakit joan, konde vampiroen kontra oso arreskutza izan daitekelako, edo joan hegoaldera bidean. Egingo dugu txanda pasa. Gainera gure armada dago pizko bat desgaste handia jasan duena. Eta beraz, pazientzia beharko dugu. Eskabenak. Potz gehiago. Vale. A ver. Hori alde horretatik. Pero bueno, goren nivelean agian batidoreak eta hor ateratzeko garrantzitsu izan daitek. Nez, hau izango da oso garrantzitsua. Baina, bueno, a ver. Urrengoan desblokatzen bada, onantza zuzen. Sol. Eta beste da Steingart.
asfaltada. Hiririk esan dugu. Ba, oraingoz ez ere Let us hemen. begin. Agian hurbilduko gara honantza. So, Agian espatario batzu. Bueno, lagunok. Hau uste dut hemen utziko dugula oraingoz, eta hurrengoan gehiago.